جیانا خلک روز آوای کردستانی لسر چاندنی و خودی کرنا پز و سوالانه او سکتور باشه بیگمان مثلا سکتور باش به روش خلکی باش به خراب به یعنی زراعت و خودی کرنا حیوانان خراب به روش خلکی جی خراب ده به ای سال خودی کرنا پز و سوالا لروجوای کردستانی جبر گلکی باشتر بو کیف خلکی الجیبو یعنی سدم چیه؟ ای سال باران گلکی باری مثلا نهاجی حتی نهاجی باران تیرا خواه دباره الروجوای کردستانی خلک کیف خوشه هر وها ارزانبونا این و بهابونا نرخ آجلانجی سدم ویا که خلک بهتر برای خو بده خودی کرنا پزو زراعت هیوی دکم باران وکه پیوست بباره و روجوای کردستانی جی خلک ما داویا موسم ده کیف خوشتر بن لروجاوای کردستانê îsal kerta xwedîkirina pez û sewal li hember parsal pir geş bûye. Bi sedema rêjeya baş a baranbarînê, erzanbûna êm û bihabûna nirxê ajelan, xwedîker û bazirganên pez karê xwe berfereh kirine. Li gorî zanyariyên kotora medyayî ya Rûdawê ji beytar û bazirganan wergirtine, îsal bihayê yek ton êm $250 e, parsal $400 bûye. Îsal bihayê yek kîlo berx $4.7 e, parsal $3.7 bûye. Îsal bihayê yek kîlo golik $3.7 e, parsal $3 bûye. ڕاوێژە ببەیتاران و وەرگرتنا دەرمانên پێویست باندۆرەکە ئەرێنی لە بەرهەمێن ئاژەلداران دکە. دکتۆر عەبدولقادر ئۆسێژ باژارێ قامشلۆ ji tora medyayî ya Rûdawê re got serpereştiya beytarî mifayekî pir giring digihîne xwedîkerên pez. Xelkên me il gunda êgo karê çandiniyê dikin û karê xwedîkirina sewalat dikin piştgeriyek mezin ji war divê. Ji ber ew nan û xwarina vî milletî pêktînin. Piştgeriyek mezin ji war divê ji aliyên rêveberiyê, ji aliyên saziyên dewletî, saziyên sivîl ji bo karibin ev millet jiyana xwe berdewam bike ji ber rola wa pir mezin e rolek aborî dilîzin wextê nanê me û goştê me ji welatê me ye ew fêda got dibêjî ew perê derdixînin fêde dikin navbera millet dê tê danûstandin û em bi aliyê aborî de pêş de diçin. Li gorî şarezayên buwarê xwedîkirina pez û sewal geşkirina vê kertê sûdeke aborî mezin li herêmê dike û jiyana gundewarî cîgîr dike û esayîşa xorakê jî di vê rewşa zehmet de مسۆگەر دکە. حسین عومەر ڕوودا و